Hakasan tarik unailar araja arpusaw layo banthe dokha thamai kumba saw kwental hakanan ilet KS nyuta kabadon hamau smai soara hakadong mau blang. Hakani kasan tarik belathe ya ki dokha thamai lawan bansaki da ki katukat ni ki para nongkhwai bat kunjuru lathe bunjat ki jai dokha. Ya kani kanan ensa penkhwai hakakat ar tarik unailar araja arpusaw kabadai kasngi ningkong. Bala penyai da baro sipara ki belong ki khun ki kti ilet KS nyauta. Bat ensa penkhwai habaro lai teli kinan ya ki ba ki dok harim ki ladon buon lupa. Kabai tiket kalong ruspa shirmuyang. Kapor khwai kan long khandai beje menstep en penkut ha kapor saw beje janmiet. Ki bawan ha kakardan ka baningkong kinyo shilak tengka, ki bawan ha kakardan ka baar kinyo sanpho hajar tengka. Bat kibawan hakakerdan kebalai kinyo arpusan hajar tengka, bat hakakerdan kebasaw kinyo shipo hajar tengka. Bat kendan ru shipo teli ki consolation prize kador kan long shi hajar tengka na kebenta kinong jom. Kabakam sut na cucu ya kinong khwai kalong bakan don kaluki draw kador chispa tengka shitikan kibabha ya kabok kanusip kinyo khung ya kapisa kabalong baningkong laifu hajar tengka bawan baar kan long khatsan hajar tengka bat bawan balai kan long san hajar tengka. Kidon ru katukat ni kijing betha kibaya dei bak kijing khwai ha kani ka competition. Kibala penbaik da kita kishipara khanang bak kijing khwai kan long kabyai baik yai renti. Kabaningkong enu umsya ban besabam kat bampat day kapor khwai kabaar lakhang persya ya kitu kibadi kinu kijingdi penbuat. Kabalai lakhang ru ya kinu kibakran kiktin klamakor ha kajaka khwai. Bat kunjuru kabasaw lasya ban bu jaka nadu kapor ndru bagi menstep. Bek setri.
Indonesia